turasoma igitabo cy'abami ba kabiri, turasoma igice cya gatandatu, duhere ku 15 tugeze kuri 20. Abami ba kabiri igice cya gatandatu umurongo wa 15 kugeza kuri 20. Turongera tuje gusoma nanone mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 24 umurongo wa 31 kugeza kuri 35. Reka twumve mama Ana nanone dukomezanye dufashanye muri uyu mwanya mukarimo. Telefone yari isa ni okay. Urakoze cyane murambara telefone yari isa nk'icitse. Reka muranyumva? Nasubira nk'umushumba wumve. Yego. Abami ba kabiri 16. Mushumba asubira mu mana yari yakatise. Abami ba kabiri 6:15 kugeza kuri 20. Urakoze cyane kandi mwihangane nyine bizuma nuko ari igihe dutenguha kadusoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati biracitse databuja, turagira dute? Aramusubiza ati witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kurusha abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumure amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Za ngabo zigezeyo, Elisa yinginga Uwiteka ati ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka aherako azihuma amaso kuko Elisa yasabye. Elisa arazibwira ati iyi si yo nzira kandi uyu si wo mudugudu, nimunkurikire ndabageza ku muntu mushaka. Nuko azijyana i Samariya. Bageze i Samariya, Elisa arasenga ati Uwiteka humura amaso y'izi ngabo zirebe. Nuko Uwiteka azihumura amaso zirareba, zigiye kubona zibona ziri i Samariya hagati. Amen. Tugende muri Luka 24 umurongo wa 31 kugeza kuri 35. Luka 24 umurongo wa 31 kugeza ku 35. Haravuga ngo amaso yabo arahumuka baramumenya, maze aburira imbere yabo ntibongera kumubona. Baravugana bati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yarikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi. Bumva bavuga bati ni ukuri umwami Yesu yazutse, ndetse yabonekeye Simoni. Nuko ba bandi babiri nabo babatekerereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyaguye umutima. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen.
twongeye kugirirwa umugisha muri iki gitondo cya none abandi umugoroba wo kongera kuba mu nzu y'Imana. Ibi ngibi kenshi njyewe nzita ko ni amahirwe akomeye kuba Kristo, kuba mu iteraniro ry'abera. Nanjye mbahaye ikaze kuko umuyobozi wa gahunda yari duhaye twese tubane mu mwanya mutoya. Yego. Imana ibahereza umugisha. Amen. Ndashaka ko twese aho turi mu migabane itandukanye mu mwanya mutoya turi buganire, umwanya utari muremure, buri wese ibitekerezo, imigambi tuyizane tushake mu maso y'Imana. Yego. Tushake mu maso y'Imana kugira ngo amaso yacu ahumuke, tumenye ubushake bwayo muri iki gihe turimo. Yego. Kuko ni umwanya wo gusenga, ukuvuga ngo turasenga. Ndimo mvuga nawe uri mutegera, uri musenga, uvuga ngo turashaka kubona mu maso hawe Mana. Amen. Turashaka no kumenya ubushake bwawe muri iki gihe turimo. Ninja gusoza turasengerwa n'abantu, reka mbabwire kugira ngo bitegure. Turi buje gufatikanya gusenga tubaza Imana kugira ngo itwereke ubushake bwayo. Yego. Imana iduhumura amaso. Imana ishobore guhumura n'abandi batarahumuka ngo bamenye imbaraga z'Imana. Yego, yego. Nabo bahumuke babibona. Bwana asifiwe. Amen, amen. Donc turaje gufatikanya na Pastor Dizoni. Ngisemo ko turi kumwe nawe. Turaje gufatikanya na Pastor Muzehe Sostene uri muri Kenya. Turaje gufashwa na Pastor Absalomo hano mu Rwanda. Turaje gusorezwa na Muzehe Kamushushe. Yego. Turaje kwitwarira abantu muri iki gihe cyacu turimo kugira ngo Imana itwereke mu maso hayo. Yego. Imana itwihishurire kandi yongere ihishuke muri twebwe, yongere duhereze itwibutse imigambi yayo kuri twe. Ejo twaganiriye amagambo ajanye no gushaka kubona mu maso y'Imana. Twifashishije ari amagambo ya Mose, igihe Mose yahamagawe ari umunyantege nke, yitinya, afite ubwoba, yumva atashobora icyo ari cyo cyose. Yego. Ariko Imana iramwiyereka. Ikishije mu kirimi cy'umuriro, igihuru gisha ntigikongoke, kigasha ntigikongoke, aragenda aracegera, akigezeho yumva ijwi ry'Imana rimuhamagara. Yego. Iramubwira ngo Mose, guhagarara ukwetura inkweto ngo kuko ahugeze arahe. Yego. Ikintu cyafashije Mose cyane, Imana iramwibwira. Mose yabonaga umuriro, igihuru kirimo gisha ntigishire, arimo yibaza, atangajwe n'icyo kintu. Yumva ijwi ry'Imana kandi iramwibwira, iramubwira ngo ndi Imana ya Aburahamu na Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Yego. Muvyumve namwe, mu gihe yari afite ikibazo gikomeye, yari impunzi, nta murongo afite, ariko Imana iramwiyereka, iramwibwira. Turavuga ngo itwaduhereza ngo muri iki gihe turimo ngo twongere tubone Imana itwibwire. Yego, yego. Twifashishije ikiganiro cya Yesu n'umusamariyakazi, aho bahuriye ku iriba. Umusamariya yari umuntu wari mu kato, wari uciwe, wari umuntu wagendaga wenyine. Ariko nawe mu kiganiro ciwe na Yesu
umusamariya nawe aratangara. Amen. Amen. Aratangara, atangazwa n'iki? Ikintu cya mbere ni uko yabonye Yesu amuganiriza. Yego. Ikintu cya kabiri cyamutangaje ni uko Yesu yamubwiye ibyo yakoze byose. Icya gatatu yatangajwe nuko agiye abwira abantu baramwumva, ababwira ko yahuye na Masiya. Yego. Wamubwiye ibyo yakoze byose. Bwa bwigunge, bwa bucibwe, byari ibibazo byose yari afite birarangira, asabana n'abandi, atangira kuvuga inkuru za Yesu. Amen. Imana nishimwe. Amen. Kitwarekeye aho twifashishije imbaraga Yesu yazamukanye n'abigishwa batatu ku musozi, Petero na Yohana na Yakobo. Noneho ngo arabiyereka, ahumura amaso yabo, baramubona, bamubonana ubwiza bw'ubumana. Bari bamusanganywe nk'inshuti yabo, nk'umuvandimwe wabo, nk'uwo basangira ibisanzwe byose. Ariko ngo aragenda, ubwiza bw'Imana buramutwikira. Eliya na Mose baraza, barababona, babona ubwiza. Ngo Petero aravuga ngo arubaka ingando, ariko igihe cyari kitaragera. Icyo twari tugamije cyane kwari ukugira ngo tubone mu maso y'Imana. Iyo ubonye mu maso y'Imana, umenya ubushake bwayo, umenya na gahunda z'Imana, ndetse mugabo Imana iguhereza n'imigambi, ikwereka imigambi yayo kuri wewe. Yego. Izo nibyo twagerageje kuvuga ejo mu gitondo. Uyu munsi turakomezanya twese muri rya sengesho ryo gushaka ngo amaso yacu ahumuke, tumenye ubushake bw'Imana. Yego. Hari igihe intambara, izago, amakuba, ibibazo bitandukanye, buri wese aba afite intambara arwana n'ibibazo n'ingorane ziwe zitandukanye. Yego. Bikaza n'umwijima, ukabura aho uja, ukabura imbere, ukabura n'inyuma. Ariko ikidufasha n'ikidukomeza ni ukongera tukabona Imana muri twe. Tukongera tukabona Imana tuyiheshejwe no kwizera. Yego. Kandi uko kwizera tugushakishije tukabukura mu ijambo ry'Imana. Noneho muri rya jambo ry'Imana akaba arimo dukuramo ihumure riduhumuriza mu mwijima no mu bibazo no mu ngorane tuba dufite. Amen. Kuko urugendo rwacu tugenda rwo kuja mu ijuru ruba rurimo ibintu byinshi. Ariko ikidukomeza ni uko amaso yacu ahezwa, tukabona mu maso y'Imana. Yego. Tukabona mu maso y'Imana. Iyo tubonye mu maso y'Imana, ntibishobora gukuraho ibyago n'amakuba n'intambara, ariko biduhereza ihumure n'uburyo twitwara n'uburyo duhagarara muri bya bibazo dufite. Amen. Iyo turebye mu gitabo cy'Ingoma ya kabiri, igice cya 7 umurongo wa 14, ni igihe cya Salomo. Imana yamuhaye gahunda, iramubwira ngo abantu banje bitirirwa izina ryanje, nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanje, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi. Haleluya. Amen. Bagashaka icyo ngendere yose, bagashaka mu maso hanje, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, ngo naje ndi mu ijuru uzababarira, ngo nimara kubabarira ngo mbakirize igihugu. Amen. Haleluya. Amen. Mbakirize igihugu. Ariko ikintu cy'ingenzi cyane, bashake mu maso hanje, bicishe bugufi, bahindukire, bareke izaha zabo. Naje ndi mu ijuru. Naje ndi mu ijuru. Nzabumva mbakirize igihugu cyabo. None habwe cyubahiro. Twese bene data turi inzu y'Imana,
turi ububiko bw'Imana, duturanye n'Imana. Icyo Imana ikeneye ni ugushaka mu maso hayo kugira ngo tuyibone iduhumurize, tuyibone iduhereze amasezerano, tuyibone iduhereze inzira. Haleluya. Amen, amen. Dusomye mu gitabo cy'Abami ibihe bikomeye byahozeho, Yego. ibihe bikakariye ibitekerezo by'abantu byahozeho. Hari umwanditsi wavuze ngo nta kiriho kitabayeho, ibintu byose bihoraho. Ariko igihe cyose gihari kiza gifashwa no kubona Imana, kubona Imana. Yego. Tumenye Imana, tubone mu maso h'Imana. Aha hari intambara Abasiriya barwanaga n'Abisirayeli, ariko ngo Abisirayeli bari bafite umukozi w'Imana, Yego. bari bafite umuntu uvugana n'Imana, Yego. bari bafite umuhanuzi Elisa wamenyaga ibanga ry'abanzi babo. Haleluya. Amen, amen. Yicaraga ashaka mu maso y'Imana, yicaraga avugana n'Imana, yicaraga ashakisha kumenya gahunda y'Imana. Yego. Haba n'urugamba mu buryo bw'umutima. Iyo turi mu rugamba rw'umutima, iyo udahishukirwa ngo umenye intambara Satani akugabaho, ngo umenye uburyo uhagarara, Satani ashobora kugutsinda. Ariko igituma Satani atadutsinda ni uko tuba dufite gahunda yacu n'Imana ishobora byose. Yego. Imana ishimwe. Amen, amen. Noneho ngo Abasiriya ngo bakibaza impamvu amabanga yabo amenyekana, plane zabo zimenywa, ndetse ngo umwami yibwira ko hari abantu muri bo bashobora kuba bamena amabanga. Ariko bene data, tugira Imana imena amabanga, tugira Imana igaragaza ibihishwe, tugira Imana itwereka ibyo tutarageraho ikabitubwira. Elisa umugaragu w'Imana, ngo baravuga ngo baje kumushaka aho mu mudugudu ari ngo bamufate. Ngo umugaragu we ngo abyutse mu gitondo, ngo areze ngo abona amagare n'amafarashi n'ingabo n'ishingo zibakikije. Ngo aratinya, agira ubwoba, aratinya kuko umutima, ngo arirukanka abwira shebuja ati turashize akacu kararangiye. Ariko ikintu cyatangaje, Elisa ngo ntiyagize ubwoba, Elisa ngo ntiyatinye, Elisa ntiyamirije, Elisa nta kintu. Uko yakamubwiye uko yamusanze niko yakomeje kumera. Kubera iki? Kubera ko Elisa yari azi imbaraga z'Imana, yari azi ubushake bw'Imana, yari azi umugambi w'Imana kuri bo. Haleluya. Haleluya. Yari azi umugambi w'Imana kuri bo. Niki yakoze Elisa? Ikintu cya mbere ngo yabwiye umugaragu wiwe, aramusubiza ati witinya, kuko abo turi kumwe bararuta abangaba ubona. Abo turi kumwe, ingabo zidukingira, ubushobozi n'ububasha bw'Imana biraruta ibitero bidutera, ibitero by'umwanzi Satani adutera. Ingabo z'Uwiteka ziri kumwe natwe zirabiruta. Haleluya. Ariko ngo ntiyarekeraho ngaho, noneho ngo abwira Imana yiwe, abwira Imana ya Isirayeli, aravuga ngo mwana, ndashaka yuko uhumura amaso y'uyu mugaragu, kugira ngo uyu mugaragu nawe abone ingabo zidukingiye, ingabo zidukingiye. Asenga Imana, kandi yinginga Imana
utari ufite amaso yo kubona umugambi w'Imana. Bibiliya yabwiye ngo nawe amaso arahumuka, ngo ahumutse abona ngo amafarasi n'amagare ngo y'umuriro. Haleluya. Haleluya. Amafarasi abona ngo amafarasi n'amagare ngo n'ingabo zidafite umubare. Ngo amenye sobanukirwa neza yuko ingabo zibarinze ziruta ingabo zibarwanya. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Amenya neza yuko ingabo barwana zigira gute, izo barwana zifite intege nkeya kurusha izibarinda. Mu rugamba rwaje, muri ivyo yaravuze ngo mu rugamba rwaje na Satani, aravuga ngo Yesu niwe ngabo yanje inkingira. Amen. Aravuga ngo kuba muri we byarantinyuye. Kuba muri we, kuba muri Yesu byaradutinyuye. Haleluya. Turi mu rugamba rukomeye ko turarwana n'isi, tukarwana n'umubi, tukarwana n'umwanzi. Kandi aho hose niko harusha imitima, niko harusha ibitekerezo, niko harusha imbaraga zacu tuba dufite muri twe. Ariko ndasaba Uwiteka kugira ngo ashoboreshe. Imana ishimwe. Amen, amen. Abakristo turi mu rugamba ko turarwana, kandi ngo tuzaturwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere itagaragara, itaboneka. Ariko iyo tubonye Yesu Kristo muri twebwe, iyo tubonye imbaraga z'Umwuka Wera muri twebwe, iyo tubonye Imana Data muri twebwe, bituma duhumurika, tugahumurika, noneho tukamenya imbaraga ziturimo. Sifa kwa Mungu. Amen, amen. Arangije guhumuka, Elisa hamwe n'umugaragu we baratuza, baricara, baranyimana, bahereza Imana icyubahiro, kuko bari bazi ko bafite ingabo zibakingira kandi zibagwanirira. Sifa kwa Mungu. Amen, amen. Kandi ingabo zibagwanirira kandi zibaneshereza. Noneho Bibiliya yambwiye ngo Imana imaze guhumura amaso y'uwo mugaragu, Elisa ngo ategeka Imana guhumisha za ngabo zaje zije kumufata. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Intwaro zacu ni ugusenga, intwaro zacu ni ukwiringira Imana, intwaro zacu ni ukwegera Imana tukayisanga. Nizo ntwaro zacu. Muri iki gihe turimo, mu bihe by'imperuka, mu bihe bikomeye bikakaye, itorero icyo rigomba gukora ni iki? Ni ugusenga. Ni ugusenga kugira ngo tubone imbaraga z'Imana, tumenye ubushake bw'Imana kuri twe. Kandi abo bantu barakenewe muri iki gihe, kandi bakenewe ahantu hariho hose. Duhaguruke tujye ku munara dusabire itorero ry'Imana, kugira ngo ibigaragara mu maso bisa naho bifite imbaraga bihumishwe. Iyo umuntu ari impumyi ntabwo yagutera ubwoba, kandi ntabwo yanesha umuntu ubona. Izo turwana bene data, turasaba kugira ngo Imana itwereke ko bisa n'impumyi bidashobora kudutsinda. Bidashobora kudutsinda. Kubera iki? Kubera ko ni impumyi. Intwaro zose za Satani zisa n'izihumye imbere y'Imana. Amen. Nta bubasha, ni ibirema, ni impumyi, ni za kajorite. Kubera iki? Kubera ko Elisa yabwiye Imana ngo mwami bahumisha amaso. Bibiliya yabwiye ngo bose baba impumyi. Nimwumve izo mbaraga z'Imana, nimwumve ubwo bushobozi bw'Imana. Amen. Nimwumve iyo twaro y'Imana.
ariko ikintu gikomeye cyane yari yahumurije umugaragu wiwe aravuga ngo humura tugira ubwoba tutinye yego kuko abo turi kumwe barabariya baturwanya. amen amen haleluya amen dukeneye abafata inkingi enye z'isi bakavuga yuko tugomba guhumurika kuko izo turwana nazo nta mbaraga bifite yego izo turwana ni impumyi. haleluya amen iyo ikiri imbere yawe ni impumyi yego inyanja iri imbere yawe ni impumyi yego yego indwara iri imbere yawe ni impumyi. haleluya haleluya yorodani iri imbere yawe ni impumyi yego ariko haleluya haleluya tuzatsinda tube mu bwami bw'Imana. amen 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 umwanditsi yaravuze ngo yatangije umurimo mwiza muri mwe ngo ni nayo izagira gute ni nayo izawusohoza. amen ni nayo izawusohoza. iyi mirindi yose iyi mwijima yose ntabwo izahagarika umugambi w'Imana. ntabwo izahagarika umugambi w'Imana. icy'ingenzi dukeneye abasaza abagabo dukeneye abagore babwira Imana ngo iyerekane kandi Imana. amen haleluya amen wiyerekane utwiyereke mwana. bibiliya yabwiye ngo babantu bose bari baje kurwanya Elisa no kumufata mpiri kugira ngo bamujane i Samariya ngo abari wowe bafata bose yego ngo arababwira ngo nimuze mbereka uwo mushaka. nimuze mbereka uwo mushaka. habe imbaraga z'Imana bene data. amen kandi Imana ntizihinduka uko yamye niko iri kandi niko izahora iteka ryose. yego kandi icyatumye irana na Elisa nuko Elisa yari yaritiriwe izina ry'Imana. natwe ndababwiza ukuri kuko twitirirwa izina ry'Imana. amen turi umuryango w'Imana, turi ubwoko bw'Imana. yego yego turi abo yakuye mu bitse by'urupfu rw'iwe. haleluya turi abaragwa b'ubwami bw'Imana. twirata na Kristo muri twebwe. nicyo gituma ibiturwanya nabyo bigomba kuba impumyi. turahaguruka uyu munsi izi tariki duhumishe ibiri imbere yacu. amen ibiri imbere yacu tubihumuye. muri iyi nzu yaravuze ngo ubwo nari ngeze mu ishyamba ngo niganyire niheze ngo mbona nta yindi nshuti yantabara. aravuga gusa ngo niyambaza Yesu. yego Yesu ni we musaza mbonaho gusa ibyo niringira byose. Yesu ni we mugaba w'ingabo uzi uturwanirira tugatsinda. sifa kwa Mungu. amen amen Yesu ni we udutanga amahoro mu mitima. Yesu ni we uzinyuranya ibihe bibi akabigira byiza. yego Yesu ni we uca intege ibikurwanya ibigusubiza inyuma akabica intege tugakomeza tukamutumbira tukamubona. amen uwo ni Yesu. twasomye ibiganiro za Yesu n'aba bagabo bajyaga Emawusi. byari ibihe bitari bitaboroheye cyane. ibihe bene data birakomeye ariko uwo turi kumwe arakomeye kuruta ibihe. yego cyane sifa kwa Mungu. amen amen haleluya 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 amen ibihe birakomeye ibihe biragagaje ibihe birijimye ariko uwo turi kumwe aruta ibihe. amen Imana nishimwe. haleluya turashaka kubona Imana idasanzwe, Imana yitamenyerewe, Imana nyamana. yego yego ubumana bwayo turashaka kubona mu maso ya Yesu Kristo. amen abacu benshi bamubonye mu mubiri ariko twebwe ubu dusigaye tumubonera mu kwizera. yego tukamubonera mu ijambo tukamubonera mu bikorwa. haleluya 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 amen amen igikenewe Yesu udasanzwe arashaka gukorana n'abantu badasanzwe. haleluya abantu badasanzwe tuba abantu badasanzwe dukorana na Yesu udasanzwe. yego umunyembaraga ukomeye
igikomeye arashaka gukorana n'abahereza imbaraga ze. Amen. Sifa kwa Mungu. Hallelujah. Sifa kwa Mungu. Amen. Ntabwo turi abanyabwoba, ntabwo dutinya, turi kumwe na Kristo mu bugingo bwacu. Yego. Igihe cyose twumva ijwi ryiwe riduhumuriza rivuga ngo ntimutinye ndi kumwe nawe. Amen. Igihe cyose twumva inkuru yiwe ishobora kururutsa imitima yacu. Aba bagabo ngo bagendaga bababaye ngo bari inshuti za Yesu, bari abigishwa ba Yesu bo mu ibanga batagaragara. Yego. Ngo bagendaga bavuga amakuru y'uko Yesu yapfuye. Noneho ngo bagende bavuga ati abagore bagiye basanga bamutwaye bamwize. Umwami wacu noneho nyuma y'iki kuyibona ni ikibazo. Yego. Ngo bagaragara ngo n'uwababonaga ngo yabonaga bagaragaza umubabaro n'agahinda muri bo. Noneho Yesu ngo arabegera nawe ngo ababaza amakuru. Bwana asifiwe. Amen. 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 Yesu ngo ababaza amakuru. Kandi Bibiliya yambwiye ngo abanza guhumisha amaso yabo kugira ngo badashobora kumubona mu buryo bw'ubuzima bwa Yesu. Yego. Ngo arabaganira nk'umuntu usanzwe, ngo arababaza ati se ko mbona mubabaye, ayo makuru murimo kuvuga ameze gute? Barayamubwira ntabwo nshaka gutinda muri ibyo. Barayamusobanurira, baramubaza ngo se wowe uri umushyitsi muri Yerusalemu utazi amakuru y'umwami wacu Yesu? Yesu azashaka ngo abanze yumve uko tumuvuga bene da. Yego. Yego. Imana ishimwe. Amen. Amen. Wewe uri umushyitsi utazi amakuru yabaye Yerusalemu. Tuzi izatubayeho. Ngo wa mugabo mwiza wafashaga abantu ngo akabahumuriza. Ngo wa mugabo wavugaga inkuru y'ibitangaza. Wa mugabo wasuraga bapfuye wasuye barazaro bapfuye. Wa mugabo wari umaze kuzana impinduka i Buyuda. Ariko ejo bundi agapfa, yamara gupfa none abagore bakaba babuze n'umurambo wiwe. Ariko Imana ishimwe kuko hari n'abari bagiye kureba umurambo wiwe. Hallelujah. Hari abagiye kureba umurambo wiwe. Hari abazanye ubuhamya, Yesu arabiyereka. Gatinze aho ngaho Bibiliya yatubwiye ngo Yesu ngo arababwira ngo se yemwe mwabapfume muzagezayo kutizera. Bene data, imiyaga n'ibihengeri zituma kwizera kwa benshi gupfukura, bigatuma kwizera guhagarara. Ariko Yesu arababwira ngo haleluya, haleluya, ngo basubirire mu buhanuzi. Arababwira ngo ntimwari muzi yuko azapfa agahambwa akamara gatatu yarangiza akazuka, none mubabajwe yuko ngo umubiri we ntawe uri mu mva. Umubiri wa Yesu wagombaga kuba mu mva kandi afite imirimo agomba kuja gukora. Haleluya, haleluya. ntabwo wagombaga kuba mu mva n'ubwo umwijima wari watuze, icuraburindi ryabaye hose. Inshuti n'abakunzi ba Yesu bose bacitse intege, ariko Yesu yamaze gatatu arazuka. Haleluya, haleluya. amaze kuzuka atangira kwiyereka abigishwa biwe. Bibiliya yambwiye ngo Yesu ngo arabagaburira, ngo amaze kubagaburira ngo amaso yabo arahumuka ngo bamenye kuko ari Yesu. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ngo bamenye ko ari Yesu. Ngo baramubwira ngo ntiwaguma ahangaha ngo dukomezanye. Yesu ngo arangize mu kanya gatoya ngo baramubura. Tiyagiye imbere yabo ngo babone aragiye ararenza umusozi. Tiyamanutse umusozi ngo babone ngo yise mu kabande. Oya, ubwo ngubwo ngo arabura. Ariko ikintu cyabafashije kirabakomeza. Umwe ngabwira mugenzi we ngo zukuri ni Yesu. Turibuka ngo uburyo imitima yacu yari ikeye igihe yadusobanuriraga ibyanditswe. Haleluya, haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya, haleluya, haleluya.
uribuka uburyo imitima yacu yari ikeye mu gihe yadusobanuriraga ibyanditswe. Iki ni igihe cyo gusoma ibyanditswe, iki ni igihe cyo gusubira mu byahanuwe, iki ni igihe haleluya, iki ni igihe cyo gusubira mu byanditswe. Ntabwo tukibona Yesu fizikali gutya ngo tumukoreho ngo tumubone amaso n'amaso, ariko tumubonera mu ijambo, tumubonera mu buhanuzi, tumubonera mu kwizera, tumubonera mu ihumure riri mu mitima yacu. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Barangije ngo baja kubwira abandi bigishwa ati ka gahinda n'umubabaro mwari mufite birarangiye. Umwana twamubonye yakwiyeretse, twabonye ubwiza bwiwe n'icubahiro. Amen. Haleluya. Bene data, agiye gusoza. Iki ni igihe hakenewe abantu badasanzwe kugira ngo bakorane na Yesu udasanzwe mu buzima bwacu. Amen. Uje uhindura ibihe, uri kumwe n'itorero arifashe mu kiganza ciwe, Yego. uri kumwe n'ubwoko bwayo ari kumwe awufashe mu kiganza cye, urimo umurikira abari mu mwijima, urimo uhumuriza abababaye, ariko ashaka gukorana n'abanyembaraga, abantu badasanzwe. Siko kamungu. Haleluya. Abo ngabo nibo ashaka kubona gukorana nabo. Umunyembaraga ntazakorana n'abanyantege nkeya. Oya. Azakorana n'abandi banyembaraga. Kandi imbaraga za Kristo Yesu ni twebwe zigomba kugaragariramo. Amen. Ni twebwe tugomba kuba ibikoresho. Ni twebwe ba Elisa ba kino gihe. Ni twebwe abagabo be Mausi ba kino gihe. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Narebye ya magambo ya Yeshua. Yeshua ngo arimo azunguruka yibaza atekereza ngo areba imbere yiwe Yeriko ngo wari umugwa ukomeye, wari wubakitse ukomeye, ngo abantu bawurebeshaga amaso ntibagire ibyiringiro yuko wosenyuka. Ngo habe n'abawuturagamo ngo ntibasohokaga kubera ko wari wubakitse cyane. Ariko Bibiliya irambwira ngo umunsi imbaraga za Yeriko zishira. Haleluya. Ni umunsi umwe gusa Yosuwa ngo avuye mu ihema ngo agenda atekereza ku Uwiteka Imana. Yego. Ku gice cya 5:13 Yosuwa ngo abona marayika, ngo abona umuntu ukomeye uremereye mu bugingo bwiwe, ngo unatinyitse ufite imbaraga. Iyo uje gutabarwa, Haleluya. iyo uje gutabarwa uzubona umuntu udasanzwe. Haleluya. N'abamugore yaravuze ngo ni naho n'amasiya nabonye umuntu udasanzwe. Iyo uje gutabarwa mu ntambara uri mu Rwanda, mu rugamba uhagazemo, uzubona umuntu udasanzwe. Bibiliya yambwiye ngo abona umumarayika, umugabo muremure cyane. Wamubonye Yosuwa ngo aramwegera, Bwana asifiwe. Amen. Aramwegera, aramusanga, aramusatira. Baramubaza ngo se uruwe mu ruhe ruhande? Uruwe mu ruhe ruhande? Haleluya. Abagabo bararutana. Abagabo bararutana. Iyo bamwe baba barahunze, abandi bagasubira inyuma, abandi bakagenda ikinyamugongo. Ariko ngo aramusatira, aramwegera, aramubaza ngo se uruwe mu ruhe ruhande? Ntiyanavuga amarenga, aramubwira ngo se uruwo mu babisha cyangwa uwo mu ruhande rwacu? Imana nishimwe. Amen. Ngo arangize marayika aramubwira ngo je nonaha kugira ngo utabare ubwoko bwacu. Haleluya. Icyo gutabara ubwoko bw'Imana. Amen. Mwene data ahura utabarwe. Haleluya. Haleluya. Ugira umuhanuzi ntabarwa hondi, nawe utabarwa ahuri. Dutabaze n'abataraha ngaha nabo batabarwe. Yaje nonaha muri iki gitondo, muri uyu mugoroba. Yaje nonaha. Haleluya. Yesu tuweje bundi. Nuwa nonaha. Iki gitondo. Haleluya. Amaraso ya Yesu ntagira amanywa, ntagira umugoroba, ntagira isi, ntagira imvura. Oya, ari nonaha igitonyanga cy'amaraso ya Yesu
ari hano nonaha naje nonaha gutabara ingabo z'Uwiteka. Yosuwa ngo yikubita hasi aramuramya aravuga ngo nkora iki, ngo akwetura inkweto nawe. Uwo munsi yabaye nka Mose, wa munsi Mose yakwetuye inkweto ku gihuru kegisha. Yosuwa nawe ngo akwetura inkweto, bigaragaza ko imbaraga ze n'ubushobozi n'izo yiringiraga zose birangiye, ahubwo agiye kujana n'ubushake bw'Imana. Amen, amen. Haleluya. Hallelujah. Agiye gushaka ubushake bw'Imana. Igihe ukibona ko wambaye inkweto n'umukandara wawe n'icumu ryawe, ntutekereze ko wabona umutabazi. Ariko iyo ubonye umutabazi, iriya zose mwari seravuze ngo ni mwambura igomwa n'uburyarya n'ishyari no gusebanya, ngo mwifuza amata y'umwuka adafunguye, ngo azabakuza bageze ku bakiza. Amen. Yosuwa ngo aravuga ngo arahumurizwa, aravuga ngo nje nonaha kugira ngo ntabare ubwoko bw'Imana. Yosuwa ngo yikubita hasi aramubwira ngo kwetura inkweto, arakwetura ngo arangize, amuhereza gahunda. Ikintu cya mbere yakoze yamukuyemo ubwoba. Yego. Ikindi cya kabiri yamushizemo kuraje yuko aje kumutabara. Umuntu wese yabonye umutabara. Imana ishimwe. Amen, amen. Umwuka wera niwe uzudutabara. Hallelujah. Haleluya. Umwuka wera niwe uzuhereza umurongo w'ibyo tugendera. Ngo arangize aramubwira ngo yeri kuko mugiye kuyirwana. Ntabwo muzayirwana kuko mwasanzwe mu Rwanda. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Manandurira amaso yanje ku misozi, mbegutabarwa kwanje kwava he mubimbire, kuwiteka niho guturuka, kumana yaremye ijuru n'isi, kuwiteka niho guturuka, kumana yaremye ijuru n'isi, tizemera kwibirengeza we biteguzwa, ikurinda nzabihunikira nzisinzira, Imana irinda Abisiraheli, iho iri maso ntisinzira. Imana ishimwe. Imana iturinda ntihunikira, Imana irinda itorero ryayo ntihunikira, Imana irinda igihugu cyayo ntihunikira, Imana irinda isi yose ntihunikira. Haleluya. Izuba riri maso kandi itabwa irebera isi yose rimwe, ahubwo ireba wowe. Kirareba ikibazo cyawe ufite. Isi ni rusange, ariko Imana izigenderera umuntu. Izigendera umuntu kugira ngo wa muntu ashobore no gufasha isi guhindura ibidashoboka. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Hallelujah. Barangiza aramubwira ngo yeri kuntu uburyo muzayirwana, ngo uzahagurutsa abatanzi, ngo bafate ingunga n'amagondera, bafate n'isanduka ry'isezerano. Aho ngaho ngo niryo baboneragamo Imana. Bene data dutumbire Yesu. Yeriko ntabwo ntibugende mu ntambara ya Yeriko, ariko murazi kuko bayitsinze mu buryo butangaje, mu buryo bwo kumvira umugaba waruje aje kubatabara. Kandi uwo mugabo ikintu gikomeye cyane, Bibiliya ivuga ngo yaje kuri Yesu ngo amuhindukira mu maso. Ni ukuvuga ngo barebanaga imbona kubone, ntawerekeye umugabo atiyerekeye cyangwa Yoshua ngo yerekereye. Oya, ni ukuvuga ngo yamurebaga mu maso, yarebaga Yoshua mu maso. Reba mu maso hawe hari umutabazi ugutabara. Amen. Bwana asifiwe. Amen, amen. Yesu ari hafi yawe. Yesu ari kumwe natwe. Yesu ari kumwe natwe. Haleluya. Uko Elisa yasabye Imana umugaraga akabona ingabo z'Imana, niko natwe tugiye kuvuga ngo itorero rya Kristo, isi zirimo amakuba n'imibabaro, dukeneye ko duhumurwa amaso tukamenya ko dufite umutabazi ushobora kudutabara muri iki gihe turimo. Yego. Haleluya. Amen, amen. Turamufite turi kumwe nawe. Ni Yesu Kristo, ni wowe wenyine uri kumwe natwe. Yesu wiyeretse babagawe Mawusi, icyatumye biyereka nuko yabonye ko bari bababaye bafite agahinda n'umubabaro. Natwe turashaka ko Yesu we Mawusi, Yesu wabonetse Mawusi, uyu munsi Yesu agaragare, aboneke, aduhereze ihumure, ahumurize imitima, ahumurize itorero,
ahumurize abagabo n'abagore ahumurize isi turashaka ko Yesu aza agahumuriza isi sifa kwa Mungu Amen. ba Yesu babonye abagaba bakababona bakaza abo ngabo nabo turashaka yuko natwe buri wese abona umugaba umutabara kuko tugomba gutabarwa n'Imana tugiye kugera muri wa mwanya wo gusenga tugiye kugera mu mwanya wo gusenga ariko turashaka kugira ngo dushake kubona mu maso y'Imana kugira ngo Imana iduhereze ubushake bwayo kuri twe itwereke ubushake bwayo kandi ubwo bushake ikintu cya mbere irabanza igira gute iduhumurize iduhereze ihumure rikomeye muri we Yesu niwe uhumuriza imitima ibabaye Yego. Yesu niwe utwitaho sinzi ko ana turacyari kumwe Yesu niwe uri guhumuriza ndashaka yuko turangiza dusomera ijambo nitumara kurisoma ntabwo ndibuvugeho niturangiza abasenga basenge Yesu nashimwe Amen. Amen. turasoma zaburi zaburi ya 27 umurongo w'8 tugiye kwinjira mu isengesho babantu nabwiye dutangizanye kandi sibo baratuje imbere kugira ngo tutegere kubera ko tugafungura twese ngo dusakuze ariko tujane muri uyu mwanya duhagurutse amasezerano y'Imana wahabonye zaburi ya 27 umurongo wa 8 Yego. ngaho dusome aravuga ngo umutima wanjye urakubwiye uti wavuze uti nimushake mu maso hanje nuko Uwiteka mu maso hawe ndahashaka amen. Haleluya Dawidi umutima wawe muhasiye umutegeka gushaka mu maso y'Uwiteka Dawidi nawe ngo amara ngo ndemereye umutima wanje ndaje kugira ngo mbone mu maso hawe Imana ishimwe. iyo ni siyoga tugomba kugendana muri iki gihe ni ukuvuga ngo umutima wawe uguhatire kubona Imana kandi nawe uwemerere n'urangiza uvuga ngo Mana ndashaka kubona mu maso hawe mwakira ijambo ry'Imana ibaheze umugisha